Ekrem Balota je nakon višemesečne tuge i brige ponovo dobio svoj dom. Ova petočlana porodica iz novopazarskog naselja Čiremidžinica, čije je kuću potpuno uništila poplava, uselila se u novi topli dom gde će prvu zimu dočekati bezbedno. Strah i neizvesnost sada su zamenili radost i sigurnost. Za porodicu Balota i njegove komšije koje su također dobile krov nad glavom, više nema zime. Meni znači ovo puno. Ja sam prezadovoljan i presrećan, ne mogu da opišem. Dobio sam ponovo krov nad glavom. Ovom prilikom se zahvaljujem opštini, organizaciji HELP, firmi Drvotrade iz Surčina, tako da su puno uradili za mene, puno im hvala. Hvala svima, ja sam stvarno prezadovoljan i presrećan. Ovu zimu vi sigurno očekujete bezbrižno? Pa ja mislim da će biti tako. Ja mislim da će biti tako i nema više brige nikakve. I porodica Đanković ima razloga za radost. Na mesto trošne i oštećene nikle novo opremljena kuća u kojoj živi majka Halima sa svojim sinom. Ja da se zahvalim pre svega što ste došli ovako u ovom redu, što ste mi omogućili, mene i mojem detetu, da imamo gde da živimo, jer stvarno bili smo uništeni totalno, nema šta. A sad žao mi je i da poželim brzi oporavak našem gradonačelniku, jer stvarno on je izašao u susret i u namirnicama i u nameštaju. Smešteni smo bili u hotelu Vrbak i hrana nam obezbeđena i sve. I do današnjeg dana oni su bili uz nas. Kad smo god otišli kod njih, vrata su nam bila širom otvorena i stvarno ja bi im poželjela još mnogo i mnogo godina ovim putem da idemo svi ovako komplet što jesmo. Svi su se trudili, celo njegovo saradnici koji su uz njega sa nama pomagali nam. Novi stambeni objekti u naselju Čiremidžinica za porodice pogođene poplavom izgrađene su sredstvima Evropske unije, Ministarstva rada i socijalne politike i grada Novog Pazara. Ministarstvo rada i socijalne politike je, zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa nemačkom organizacijom HELP, i inače imalo jednu širu akciju izgradnje, odnosno obezbeđenja stambenih objekata za izbjegla i raseljena lica i socijalno ugrožene kategorije širom Srbije. I eto, desilo se da su i dve montažne kuće praktično bile opredeljene za dve porodice koje su u ovom naselju u poplavama izgubile kuću. I mislim da je, uključujući ono što je Vlada Republike Srbije inače učinila prilikom sanacije posljedica poplave i ono što je grad Novi Pazar uradio, koliko vidim da su sve posljedice otklonjene i da ovo naselje ovdje i ovi stanovnici mogu da nastave da normalno žive. Tokom 2011. godine realizovali smo projekat podrška izbjeglim interno raseljenim licima u Srbiji i konkretno na teritoriji Novog Pazara izgradili smo 4 montažne kuće. 2 kuće su za izbjegle interno raseljena lica, a 2 kuće su za porodice koji su ostali bez krova nad glavom. Uzrok je bila poplava, naravno. Konkretno danas smo obišli te dve porodice. Donator za izgradnju, sredstva za izgradnju ove 2 kuće je obezbedilo Ministarstvo rada i socijalne politike, dok je donator celog projekta delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Ja ispred gradske uprave mogu da izrazim veliko zadovoljstvo što smo danas tu i vidimo da su oni uselili u svoje domove. Ono što mogu da najavim, znači od svih 8 porodica koje su u katastrofalnim poplavama ostali bez krova nad glavom, znači do decembra meseca svi 8 porodica će da budu zbrinute. Vi kao što znate i pratili ste, znači ove 2 porodice ste vidjeli da su se uselile. 3 porodice za koje su bili privatni donatori, oni su se uselili već pre mjesec dana i u toku izgradnja 3 montažne kuće koje radi Ivanjica, koje finansira grad Novi Pazar i Vlada Republike Srbije. I sa zadovoljstvom mogu da konstatujem, znači da su posljedice poplave, tu mislim i na čišćenje rečnog korita i na sanaciju lokalnih puteva i svega ostalog prošle u najboljem redu, kažem, zahvaljujući i donacijama i zahvaljujući naporu svih radnika gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom. U okviru projekta smanjenja siromaštva kroz podršku lokalnom održivom razvoju i obrazovnom sistemu u Sandžaku uloženo je oko 130.000 evra. Osim pomenutih objekata, u Novom Pazaru su realizovani značajni projekti u oblasti privrede, obrazovanja i kulture.